Zer moduz junda azoka egun hauetan? Oso ondo, oso pozik gaude. Hau da gure lehenengo aldiz, eta baina oso pozik. Badugu software bat, zure bizen Argentinan dagoen jakiteko, posible da, hori da. Hori, jentik ikusi neke orduen, bere arbazuek, bere arbazuek ez, bere segitartekuek, hori da. Argentinan badago erakunde bat, Fundación de Garay, Juan de Garay delakoan, eta haiek abizenak batu dituzte, eta informazioa liburu batean, oso liburu handian jarri dute, eta gero digitalera pasatu zuten, eta hori jarri dugu jendea ikusteko. Horrepikatzeko moruko esperientzia? Bai, noski, baina zaila da guretzat, baina gustatuko litzaguke bai. ¿Dónde has venido? De Ortuella. ¿Qué vienes, todos los años? Sí, normalmente intentamos venir todos los años, la familia o con amigos del pueblo. Y sí, nos hemos decidido a venir también este año y aquí estamos. Más o menos, ¿qué es lo que, por lo que te has decantado, os habéis decantado este año? Pues veníamos un poco con las ideas claras. Siempre solemos coger algún juego en euskera para el peque y luego algún libro que teníamos un poquito ojeado y eso. Y lo que hemos comprado, pues un par de librillos y un juego. ¿Que venís ya con el presupuesto cerrado o siempre sale algo más? En cuestión de cultura tampoco nos gusta cerrar el presupuesto. Al final, pues oye, es una cosa que es interesante para la familia y sobre todo para los que queremos fomentar un poquito el tema de la cultura vasca también. Durangoko azokak ja leku badauka Euskal Herritarren izean eta hori betetzen da, ez? Egia da aurtengoak oso aste berezi hartu duela eta horrek agian eragin du pixka bat. Baina ez, nik uste dut azok ondo dijoala. Aipatzeko da baita ere, guk alegin handi bat egiten dugu fondo ere ekartzeko, ez? Osea, pixkat, ez da bakarrik azken orduko liburuak ekartzea, baizik eta daukatzu produzio hori ekartzeko, eta jendeak eskertzen du, eta saltzen da. Bola nabarmentzeko nik uste pixkat deretik, baina adibidez Harry Potterren liburuak ez dira gaurkoak, baina saldu egiten dira gaur egun oraindik, ez? Edo, literaturako, urteetan argitaratzen jondia liburu horiek ere, bere publikoa dute, eta hemen saldu egiten dira, denborak aurrera egin ala ere saldu egiten dira, eta nik uste hori postekoa dela. Y este año sí hemos venido este día con la idea de que había menos gente, y pues muy a gusto, la verdad. ¿Que soléis venir todos los años más o menos? Sí, todos los años. Si puedo, todos los años me escapo algún día para acercarme y ponerme un poquito al día de todo en general. ¿Que veníais ya con la idea de qué es lo que ibais a comprar o...? Un poquito sí teníamos idea acerca sobre todo de algún libro que ya habíamos echado el ojo y pues eso, hemos comprado libros y alguna idea hemos cogido también para algún regalo a los amigos, o sea que... ¿Y se puede saber qué libro habéis comprado? Sí, hemos comprado 2 libros de Ivonne Martín, sí. Y ahora estoy esperando porque amigos que creo que vamos a comprar algo de música también, gatibo y así. Lan Barrias etorri zaila, Joseban Lan Barrias eta zer dan? Berak idatzi da ben poesien antologia bat, da berak aukeratutako beran poesian barrun, berarentzat oberenak diren poesiak. Da liburu honetan egin duena da, berak itzuli erderara, beste kulturetan ere, erdal kulturetan ere bere poesia ezagutzeko. Hau da, oantxe bertan kaleratu duguna. Zer moduz, jendeak zer moduz ondo hartzen dau? Bai, sarri hemen maitatua da, Durango, azoketan tortze garen bagoitzen sarriren liburu berriakin beti ondo foteatu izan dugu, eta maitatua estimatua da, bai. Aurten ikusi dugu berrian elkarri zeta berarekin, argazkia ikusi dugu, datorren urtien bera hemen egon gote da, ero? Berari galdetu, nik ezin jote da hori izan, ezakit, nahi bai, hemen izatea gurekin. Urtero tortzen zei azokara, ero? Bai, normalia bai, tortzen gara urtero bai. Gaur da lehenengo egune, ero? Bai, gaur lehenengo egune. Aldez aurretik badazen egiten zer erosi behar zenuten, ero? Beti dugu zehozer erosteko kartuzune, gero zehozer ekia ikusten mozu, atxe erosi bai. Eta urten zer erosi behar? Zutagar, korrontzi, da gatibu, da beste zer longo zeden bat. Musika egin bat, liburuik ez? Igual, akaso hortik ikusten mogu iso zer, bai. Zer moduz azokan, lehenengo disko orkesten, ezta? Bai, eta lehenengo azokan nintzako eta oso pozik eta oso gotxo. Baina nik uste da azokan egon da, baina arte? Publiko moduen bai urtero, baina musikari moduen lehenengo azokan. Zer moduz diskoen arrera Oso ondo, gainera gaur beste ekartzeko behitzen. Así que benetan oso gustora, flipatzen eta jentia dator firmak eskatzen eta eta oso pozik. Oin hori, zuzeneko ekitaldietan, zer moduz? Oso gustora gabiz, pilo bat ekitaldi dekoguz, kontzertuak astebururo bat edo bi,
jentie badator, jentie kantau egiten dau, kantak dakiz, eta ezin dut gehiago eskatu. Pozarren orduen. Pozarren.